الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دارستي بلان تبي أمي هذا البيت أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم آيات دوه غيرغن نوجهر أرمن تبي فرنا بدل كلني خطباين مي برنامج أكيغا أديكو ترمي ميرين بدل كلي خطباينge سادوانا برنامج أكيغا أرمنge مقصد كي خطباගේ موضوع අලියලවාලති බෙෆුන්න ඉතුරු මාලුමාත් එක කෙනස්ති අද خطباين فدي باي سوالතවගේ ජවාබ වෙස්ති බෙෆුන්න හැම කෙනස්තිනෝ අද අලමෙන්ගේ කොම්මේ හෆ්තායේගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ගේ موضوع එක හැම හෆ්තායේගේ හුකුරු خطباගේ موضوع එකතුන් මි හෆ්තාගේ موضوع කි වදෝ ගදර ඊමාම් වු අද ඊමාම් කමුගේ රුකුන්තවගේ තරේ රුකුන කමුගාව ගදෝ ගදර ඊමාම් නොත අලමෙන් දිවෙන් කියවතනම හියෝ මින්වර නුබෑ මින්වරන් ඊමාම් වු mi hamamen kommen ves kommen be focus denigannan jehe kame ada almenna kiga mirek program ga ves tibe fulna itur mawdumat isa karuma baroda gannani al-sheikh muhammad halim shawar bada marhaban program shawar almen hama mi fa kolli mi iman kam rukunta utere ga himene qada gadara iman mi rukuna be gotam hafta khutbagam ba lekigen di alon nam kollam mena suala ki iman kamuge mi fada rukunaka iman wumaki nota miru kunan iman wuma inkar kurumaki kiyawareke kametto alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qada qadaran iman kamuge rukun tawgeterin rukune mi evves rukuna iman kamuge evves rukunaka mihaku mi iman nota inkar koffi kamuge wan inkar koffi kamuge wan ei මිහකු දීනුම් බේරුවකින් දාන කමෙන් එහෙම ආදාගේ මේ කුඩ කමෙන් නුන් ඒ කි මිකන් කමන් ඊමාම් බුම ඉන්කාරු කුරුමකි දැන් මේ qada qadaran ඊමාම් බු මේ ඒ කමුග වරගෙන බේකු මේ ෆේලියෆ කමෙන් වරගෙන මිහු ෂේ මීග වේදාන්ත හම් මේ අනේ සලක ඊමාම් කම රුගුන් තද මිනනේ man oddahan imam malaika bekalun imam fattakan imam rasul bekalun imam qiyamaddun mi kandatta ekala menna mi war fase denegana wen kala kandatta kanne ekam minwaran imamuga wara undu kanne mi naga ganna kon kamakattwal asum imam wanje misaka rasul bekalun menna e bayge rasul bekalun fonu me kan menna qur'anu be yam war richa sunnatu sabba fennan e bahori kon nabi bekalun kan fonu uni hama nantaka ekiga ekam salakami minwaran imam mihem bunelairas kon minwarakatto imam jehne kon kametto miga fude me ei kannege mi undabuwegin dasawta ad mi Allah subhanahu wa ta'ala mihaka minwar kurabba fa goy e kama meduga bay fara hinhama mujhum mi annani as mi hisabum bay mihum ma yusfe anabbe ko Allah subhanahu wa ta'ala wodigam ba kama meduga shakku fadda mi nuni Allah subhanahu wa ta'ala nisbekko bunan nuje kala bastabune mi hisaba mihaku asudani qada qadaran iman bumuga ena mi ya iman banje gotu iman no muga sab ne warge mi hon hamam salaka wazifa ga mi wazifa en ada kurade muhum salaka egetere ekaka mi kurierun ta libigen datan fenonima hisabun ene ba mi nafsun undagu kan ebaat hisabun ena bayem mihun medakkane bayem mihun hama mi hisabun Allah subhanahu wa ta'ala mi bodigamba faratetto e bashakku nota mi timannen hada deragoteke mi timanne sana e wazifa ekkama kemikala timannen mi kanno enaka kam mi kam mi hem bani ebone mi shakwatan annatan eba ade de bayem huma yusuma hisabe eba ebade adi bay fahara e mayus kamuga amilla nafsu marala hisab musibade em algon mahe gotuga mi barabboda visna gannan je samalukan den je kamen ei Allah subhanahu wa ta'ala ga qadaruga huriha kamen liwe nimi fane hem mi e liye fawa gota khilafan ibves kamen duniyega noen hingan e huriha kamen hama liye fawa gota ek gotan hingani ميهك مصيبات الجهن كمجويس أي قدر كان ليفا إبعاتي ميهك هبه دماغي كمجويس أي قدر جوتان كان ليفا بعاتي كان جوتان بيجين دي إما إكما فريه من إيمان بعك مجوان وربنا ميهتا هم جهن اللي بيجين دان
dehama mi hutuba ka fa kola mi qada gadaran imam galme samal kan denje kantat ege wa egot ekame gotuga mi nani mi Allah subhanahu wa ta'ala uriha kame ballawa wodigen wa kam uriha kame deke ten wodigen wa kam imam bu bay far menna eba kurave bay kala kan ta misalaka mi hunanu fenna tanuga sirriyatu ga sirru surun kurave bay kala muamalat ta bay kala mi haram pandatte araganawe alon suwale ki mi gota mi sirru surun mi hakan nengene kala mi gota faafata kurumu qada gadara eba fusharato isa faafataka araganawe hay gotuga ghafilumuge sababu shaytana enaga macca gadavegatuga sababu faafataka araganani Allah subhanahu wa ta'ala wadigan baka ma ilaha subhanahu wa ta'ala huriha kam muladdan wadigan baka qabuluko kashawar kura miha kabs faafa kurida insanu ga tabi'atu ga hunna kam ngai kukura maki kullu bani adam khata nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurban adam ga darin kura komme miha ki se waragine kukura miha ke faafa kura miha ke wa khayrul khata'in at-tawwabun faafa kura mi hunga terin faafata kure mi hunga terin emme hewage ma mi heki ei tawba wa mi ema kukkure wen adi Allah subhanahu wa ta'ala ge qadara ila subhanahu wa ta'ala den wadigan bakama ballawa wadigan bakama adi ila subhanahu wa ta'ala malaika bekalun huriha kame barabara liyuwa kan hituge adon kashawar kura mi ha bes faafe kure vidan ama sirriyatu kure vidan ekan ehem mani shaytana enaga macca gadave gatum adi enaga nafsu hawa nafsu enaga macca gadawgatumuga sababu hema miga mi faafe kuromaki ena ge imanka qadaran imanbu none Allah subhanahu wa ta'ala balla wadigam bakama imanbu nafi kuraka menno enen onnane fada miheka onnane awha tawba faafa kuravijjukam ge husas ene kurave kuravunha awaka biha awaka tawba Allah ga maga ruju'u ekamaku ni Allah subhanahu wa ta'ala balla wadigan bakan qabulu kura kashawar kura mi haya waragina fara mi undagu kan onna faafe kan araga to sirrum sadaka faafe kan araga nan da wagutuga enen hita undagu kan annan Allah subhanahu wa ta'ala timannage kan e balla wadigan bakan ene gituga biruweri kan waragina fara annan hema mi ilaha subhanahu wa ta'ala kashakuladum bantaka ilaha subhanahu wa ta'ala ge mi lashkaruge warugadaka mi huriya kan hitaggenas mi iman kan tazaku taqwa birweti wa kam gawana waragina fahara efada sirrun kure faafatakum miha salama begandana namas efada faafe kuroma ke besale gadenage mi iman kan nafi begandana kamenno shada almena mihar badalon hama mi almen gos amale nune mi uredun muge amale kurave iru salaka almen Allah subhanahu wa ta'ala balla wadigen wakan mi handa netto hurito mi kama vetum alera misaka algonuge sualeki by far bahama ade namadu kuraro almen abadus namadu kuram mi jehni Allah subhanahu wa ta'ala balla wadigen wakan deni hureye suale kinato migota namadu kurumaki kobato misalaka miga tafataka vegen dani saka Allah subhanahu wa ta'ala balla wadigen wa kama mi visnagen egota visna namadu kura mi haka egota nuisna misaka eha boda mi ekama nuisna namadu kurme kinta tafatta fenigen dani yaro namaduga hunna wagutaki ei shaytana barabboda mundugo kura wagutingi mi mistakun mi namaduga kankamu beeru kolla mulin ehen dimadimang ehen fikurtaka ehen visnuntaka gendiuma shaytana warab boda maseh ko Allah subhanahu wa ta'ala ge hadbaratuge emme lobwetikam bodu alukan miheku kuraaruga shaytana ketennuana ena ikhlas terkamaku alukan kuratan mi beluma etam enek kebana kam nahem kurige ilmu veri kariya miheku annani ene kommesache gellige ngama as dannawani miheku dannawani tibannaga me necche gelligene mone eti vitane tibanna bunadi badash hodadi badash denge ilmere vidawna tibanna ekati kalakan kama inge mehena tibanna kashi etantan etche gelle etche vatantan hode mehen ekad mehen nona tibanna ki dekho se meheka dam feshima me goada vidalwani mire ane kurashe sunnen namad waran ikhlas tarika ma yakuna namaduge ehem fikurtak الناس
أرى إخلاص تريك ما كساتة كراك ويك كراش سنة نماذ دين أمي هكو بس أنا نماذ فشاف هورا إخلاص تريك ما يكو ورب بدن ما هين هادور كوج نماذ كرم فرشتنا هذا مج إيتي أنا بيبونتنا هذا مدين أنا سب نماذ هوتا أنا نماذ كل وكي كم ما مقصد حاصل كرم ما كان حاصل أنا دوّاس المريا كاريا as dannawane tibanna kinen kale faana mi inge wadaati mi kinen mite fennane mihen fennane kam ne ilmana wadan tibanna yagimbe mi shaytana yakenwane kan ikhlas tarika ma yakum mihe kun namadu quratan badakash shaytana handa koddene kan tibanna rabboda hen yagin kan ote ena benun kan ko ena maqsadena hasil kula shaytana ena benun noi ena namadu godde mi hunna එම මේ බොනමන වාගේ ශෛතානයම එක්විස් වරක කෙතෙන්වාන මේකු ඉඛලාස් තරකම යකු නමාදුග තිබේතම් බලාකෂ එම අලුගුණ වරබ්බොඩ මේ සමාදුකන් දින්ජේ නමාදුග හොන්න බගතුග අබදුස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ zikruන් එක්කිබානොය ඒ නමාදු ෆුරිහම කොරෙගෙන් දා ෆුරිහම මී කොරෙවේතෝ මාසේ කොරෙන් දින් බේරු ෆුෂබ් බලාරු ගහයගතුග එහා බොඩ ෆාහගන වදන දෙම හැම මිසින් හරකත් එක කුරාන් එහෙනම් බේර ෆුෂබ් බදාරේ හොරි මේ එනක ඛියාරතන් හොරි කියනත් ඔන්වෙන් එගෙන බුම්බුණා කෂේකම කොරගෙන ෆාරම් ශාක නමාදුග මේ රක්වෙත් ගාදදු තන් ඔලි මේ කියනු එච්චනේගේ එහෙම වාකම බඤ්ඤාගේ මානේ කියනෙන් ඒ හොරවෙනි නමාදුම් බේරුග ඛියාරත වර බොඩ ගිනේෆේ ශාක ඉමාම් මිහා නමාදු කුරාර ඉමාම් මිහා කුෂෙක් kurawna kamuga bias rakwaten ituru kurawnas misaka rukune du kurawnas ekam bes besaraka nengi hunnaka manjage manaki ena ar mi namadun beruge asle horeven samalukam annaka manja wargina fara ekan kan faahaga wanakam mi beru fushun anen balami ha nengunas namada hunna mi ha ekan ihsas kureven haygotu timanna mi ha gina mi beruge khiyalatan e banna kan de miga waram muhimmu kame نماذج فشامس مي دنّي فدايمي شيطانا هما نماذج هون نيرو جينا إني خيالته جينا بربنا ما سه القرآن مهم كمان كي خيالته جتري جميها غرق وجين نديو خيالته عنا فشي ما بها مي كمان دور وجتو ما بدو مندقو كور بنيا شيطانا مندقو بنيا أعوذ كيو ما فرات فمو نكال كان كاي برا حديث كثير شاد أسمع مي خيالته جتري غرق ونوع නමාදු නිම්මාලන් සමාදු කන්දිනුගේ මේ මුහිම්ම කමකි සුදම මේ khutbah ගනි ෆාහක කො දෙවණ කමෙක් ගොතුග මේ හුරිහා කම බයවගේ ෆොතේ කනෝනේ ලහුල් මහෆූල් ලිව්වා ෆාක ඔසෝලකි මි ලහුල් මහෆූල් ලකි කොබාතෝ මි කොම් ෆොතෙත්තු කොචෙත්තු ලිව්වා ෆමි වනේ මි الله سبحانه وتعالى قلم خلق كرم فوق مي قلم انجبي اللي قلم دنواني كوچه توتي من ليام بي الله سبحانه وتعالى حي كربني مي دنيا وانه هريها كم قيامتها هم وانه هريها كم لياش الليون ليبون فوتا ميكي يعني اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ اي ركات الكريفه فوتا اما قلم ليوب بفوي مي قيامتا هميا دنياغا هنغانه هم هوريها كمه افس كمه ايغا دوه فنون قيامتا هميا ميستونغ تريغا جنوارونغ تريغا هوريها تنك هنغانه هم امها كنكمغ تفصيلتا افتوغا ليفا وافين الى اللوح المحفوظ ادي يا خلاف الدنيا هم افس كمه انه هنغان ايغا ديفا واغوتا خلاف الدنيا افس كمن وهنغاني الله سبحانه وتعالى علم فلوغ ما تيرك بن الله سبحانه وتعالى مولدن وديغمبه كان هنغاني كينتو هم ايغوتا ليفا واني ليونو فوي مي غالان اوفلي ديلي هيكيف واني يا ابس بدر نوسنا ليون ليفا واني مي الله سبحانه وتعالى ودتكابين خلقو كربومغه فانساس هاس هار كوريغا فانساس سهر كوري كان ديني مفن اي اللوح المحفوظ كي دنيا غوريها كم هنغاني لوح المحفوظ اللي فواغوتا ايغوتا
شده مالون دين وفده سؤال كي مي قضاء قدر إمام كهم مي تيمنا كم يقولوا كم وني مي الله إرادة وريها كم هي كم دني الله سبحانه وتعالى إرادة فلون كم بس كم إرادة فلون نهينغانه كم දෙවන කම්බෙක් ගොතුක ෆහ කරෙමෙදී ෆොතෙක් ගලියු බාෆවා කමාදි බුරියා කම ඉරාද ෆුල් හිංගමුන් දානක බයි බෙෆ්ලුන් හිතුර අන අර වඩගම් ෆන්නෝනේ බයි බෙෆ්ලුන් හැම බුනම මෙසෙබුනේ මි බයි කාලා මි හරම් කරෆා කංකම අර ගණෙෆා බුනන් එබ බුනේ තිමන්න කින් හේ කුරානි ලිව්වාෆා ගොත කරනෝ හේ කංකම් බා නෝනියම් ඉරාද කරව ගොත කරනෝ හේ කංකම් බා එහෙම වෙජ්ජියම් මි තිමන්න කි කුරා මි අසිම්මා නගන් ජෙහෙන් නිකමුග ඒ කං හිංගානේ කොමෝතක ලියෆා ගොතෂේ mi fada bununta buna mihun vedaanato ha mi iman kamuge mi rukuna furihame iman nove bayka adi mi fada mihuna mi kigata bunati konkana setu demati mi Allah subhanahu wa ta'ala lawhul mahfuz ga duniyege kankan insanu kankan qur'ana go alugandu duniyege ulenego ajwadu duniyege ulenego liyu bafawani ليوبما خلافا نهنغان ابسكم إله سبحانه وتعالى ليوبا فا ليوبما كي إله سبحانه وتعالى علم فلوغ ما توريكم إله سبحانه وتعالى مولد دنونيغمبه إكن هنغان غوي එහෙමගේ ලියුබ නම වෙස් ලيوبا فا ليوبما كي ඒගේ සබබුන් ඉන්සානය මජබූර් කමෙන් අන්න කමෙන් අලුගොඬ කනෝනා මජබූර් කම අලුගොඬ කුරා අමල් තෝගේ අලුගොඬ බනි ඉක්තියාර දේෆ وهديناه النجدين دماغ مقدكافن اما علقون من ترى بس ميهك يوساس نكر بين ميهك اسم سالك فاغي فا مي تدو هينغوان ايه سالفا فيا دي مال غدكمون ان نانغوا فونوغ مي اتي غدكمون جسوا غدكمون مي حرام منظرتا مي لولون مي دكني مجبور كرواني نوني دلو غيفا غدكمون نوبا واهكت دكم مجبور كرون غدكمون تنك مي اتي وغ غدكمون نغا مجبور كم بس مية كيف ساسن نكره الله سبحانه وتعالى مجبور كره بفنوم منك الله سبحانه وتعالى إنسان اختيار ده بف اختيار إنسان كان كراني نمش الله سبحانه وتعالى ليوفاني ميه كوي كان كراني قن إله سبحانه وتعالى مولد نودي جماعت تنقول مي دنيا مثال بني تنقول فاسيانا كان مي كان بيسنا كان مثال ألوان إنجين ألوان جيد غصبان نيرو ألوان داري فلا داني كينك ඒකොම අලුගොන එංගේති ඒ කුජ්ජාහෙන් කරනවා ඒ අලුගොන්ඩන් එංගිෆවා ඉල්මෙග් මච්ච අලුගොන මේ පුණානි මිසල් අලුගොන ගෙන් අස් දොරහුළු වාදාරු දති මන්නගේ දරෆුල් මෙහෙම මෙහෙන් අන්නන බදච්ච හැම ඒකත ඔය ගින ෆාර එකන් දාන ඒ අලුගොන්ඩ එංගේ එංගුමෙග් මච්ච බිනා කර බිනා එක කොම ඒ මේ අලුගොන්ඩ එහෙම බුණාති වාකමෙන් නෝ ඒ කුජ්ජාග මච්ච බස් බාර ෆූසෙන් හොන්නනි කියන නෝ Allah subhanahu wa ta'ala ge ilmu fulaki tanawassugen ba ilmu ful ila subhanahu wa ta'ala molad nodigen be insanu kankan qur'ane goy خلق ميه خلق كرا يرجع نمي نفسه خلق كرا با يرجع إله سبحانه وتعالى مرد دنيا مينا دنيا ما تيجي ولا نكينت هم إينا ولا نقول إله سبحانه وتعالى اللي يبي ألونا هم كم ميه كيس اختيار ده بفهمه ألونا من فافكرني سألونا فافكرني سألونا من اختياره ألونا من هو عمل تكرني سما ألونا من عمل اختياره باروجا مهم كم جزيم ألونا نجنجين اختياره ألونا كان كراتي අද කුරිය මිදනි උතුබායින්ගේ සාදවන ප්‍රෝග්‍රෑම් අලමෙන්ගේ මිරේගේ මවදුවකි ගදවා ගදර ඊමාම්ගෝ අද මෙහර අලමෙන් තිබේ ෆුන්න මේ දක්කාදනි මි හෆ්තාගේ ඛුතුබාගේ කුඩ කුඩ ක්ලිප් කොළ ලොබති ඉස්සතරි මුස්ලිම ඛුන්නේ ගදවා ගදරන් ඊමාම්ගෝ මකි ඊමාම් කම් ගරුකුණක වයිරු එකන් අල්ගොන් මෙන්ගේ හිතුගේ අඩි ගබින් වල නගා එයා ෆුරි හැමිය බෝලඹා කියමන් තෙරුවේ තිබෙන්ජෙ අදවා ගදරන් ඊමාම් වමුගේ තෆාතු ගින ගුණ ෆාදාතන් අල්ගොන් මෙන්නන් එබෝරි ඒ ෆාදාතක බලාලා ඉරුගා එක්කමකි අදවා ගදරන් ඊමාම් වමුගේ සවබොන් හිත්තක ලිබිගෙන් දා හින්හම ජොහොන් හිතාමතක උඳගු තකුරිමති වා හිඳුගා මීහා එකන් කමක් කෙත්තරිකන් ලිබිගෙන් දියොන් බය මීහොන් එබෑ මීහොන්න කමෙ දිමාවීම එමීහුන්ගේ ෆරාතුන් තෆාතු නේදෙවේ අමල්ත ෆෙනිගෙන්ද මෑ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කුරවා ෆාවේ තියබෑ මීහුන් කදවා ගදරා ගුණවාගෙන් නමලාගෙන් වාහකුණු දක්කාෂේ මියනි කමෙන් මියනි ගොතක තිමන්නයක් කුරවුණු නම මියනි කමෙන් මිහෙන් නුවීහේ එහෙන් නොගුණාෂේ ඒගේ බදලුගා එමීහා නේදේ කමෙන් මෙදුවරි වෙජ්ජ කම වණී නම මිහෙන් බුණාෂේ क़ද්දරල්ලාහු වමා ශාඅ ෆාල් ඒ අල්ලාහ් තබාරක වතාලා මින්වර කුරවි එකලාංගේ ඉරාද කුරවි ගොතේ
ya fahoga ekamar ruhi qabulu wegen hunnan jeheni lobeti izzeteri ahunne dunya ki huriha ufalegge maccabina ifa waqtanenno dunya ki ufala hitama gi goche tima ya bay fahara kurimati wa kamaki tima nedi huri nuata nede kamekamuga vedane ehennam ekamuge fahatuga foru ifa wani kom fada hikmat ekame kom fada faada ekame algon men nakanne ingen allah tabaaraka wa taala wa hiku rabba fawe وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون تيباميهن نره كنت أي تيباميهن هيو كمك مغابدان أدي تيباميهن لو بكرا كنت أي تيباميهن هوري غوس كمك مغابدان مولا دين بوديگم بني مان الله تيباميهن كشن نينگه لو بتي عزتري أخنه قدوا قدرن إمام بومگه muhimmu kamuge terega nuwata egen libe faada tahuge terega tima libi fawa minbar ruhi qabulu wegen hurmaki ei enaga hitan ekan tasalli kodde ekkamaki gadwa gadaran imambo libe rizga enaga hinhama jehgen hurun ena libe minbar fudigen hurun hama eya ekuga gadwa gadaran imambo muge sawu hasad verikama ruli verikan mihage hitun filagen dagobbe allah tabaaraka wa taala duniyega ekimihun labba fawani eki fembaruga ekalaange wahi kurabba fawe nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat timan ilahu duniyage diri ulun misakunge meduga bessewime adi bay mi hunnan ani bayge macca daraja ufullewime lobeti izzeteri akunna tunne algon men duniyage diri ule eruga mi hagigen algon men gabulu kuranje duniyega musandinna faqirun ebawe adi duniyega tafatu ekeki darajaga mi hun ebawe mi huriha kamaki allah ge minbar fulo kan gabulu kogen timaya libunu etchakaru hi gabulu wegen hurmaki ay taqdiran imambo ay gado gadoran imambo ada fenigen tidiyei hama mi hafta kuru hutubage kuda kuda clip kola mi clip kologa she evani hama aliyolu wala fa mi gado gadara imam gal men libide bay faada tawge macha she dem clip kologa fenigen midi gado gadaran imam muge bay faada ta ege terega she fa kollevi mi alommen gado gadaran imam vejje kamuga wanama namanamaga waaka dakka bayaka wegren udane alon ufede suala ki merama bay be fulun hama eba mi hippulan ara wada ganna bay far kankan dimawa gotum shekurun fa kolli fada misaka miweni mi hokoti manne bur kuriya renda nikki we bay timanne mihem minama ki harangalu hayya nunen bay far alommen eba waki kamaka dua kuran allah subhanahu wa taala gazatum timanne men kame devu mangedi kamyab mangedi misaka waki baveri hasil kurman edi ham ekam hama ekan nakamiyab wa hisabun warab boda mi amilla nafsa medu na ummiduwe allah subhanahu wa taala ge mi niyamat kamedu na ummidu atai bafene mi kon kala kametto kya hore kametto ati swala mi jawab dun kuri galon e kuri clip ke kurin e dekon wa kama eche itor kollahi ngata ai yaro faafa ko fahama bay mi hon ana e buna wa hakam salaka qadar gal yubafa oti mahim bi e buna mihun bes fennan hama mi emihun misalaka faasa hoduma muda hoduma rizqu hoduma taka ham masakke kurana waragade ham fi bay mihun bi farita fashaga misal masakke kuran manaki emihun e mifaafa kurma fawga qadara e matikoffa e bariya ban ule fadayin hama qadaruga liyefe miha rizq wes hamja masakke no kon huttas libenata rizq wes en e mahun e visna kam names haqiqata ki alonjen rizq hod mattakas masakke quran en e masakke quran kama quran gota ekan kam allah subhanahu wa ta'ala hama mi qadaruga liyoba afbe den demeti kur swad mi dimawa ekeki musibat deratan naum midunta mi kal kan kama meduga mi nabiy sallallahu alaihi wasallam garhum aswati fadaka med dimawa jikama go an qaddara allah ma sha fa'al ehm buna shay allah subhanahu wa ta'ala qadar eliu ba fagote ila subhanahu wa ta'ala radu rabbaka min ila subhanahu wa ta'ala mi kan nimma wan nem ei mi warabbul hinhama jehum haygotu ga begenda saka beenum ba kamen nubi beenumba baaverika haasil nuwata mi beenumba wazifa nuli buni nuni beenumba wara tanawaskan
nulibuni hisabun abadwes visnum bahattam bi ei qadaruga ene ameduga liyefa gote ei liyefa gote ene ngonna masakke kurun rizqu tanawassuma nuwata wazifa gotun kurera dinuma masakke kurun onnane hema e masakke algon men kuran ya khilafa ekan masakke kuri gota khilafa ekan begen di beenum ba maqsad hasil nu ehem bejji abadwes visnum bahattam bi ei qadaruga liyefa gote erun e hinhama jihun algon men libigen dane kitembara mi e badalu kuram beenum bis adi kitembara nama ki kamuga bis e badalen no ban eme ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya nabiy sallallahu alaihi wasallam idvi nasihataki haygatu gam algon men tere komme mi hebbes ega ya meduga barabboda samalu anje barabboda mi e amal kureta masay kuranje hadith algon boluteriga abadus baatanje hadith e hadith korobani kalege faano mi mistakum yumme jamaave kalege faanan hewkame koddem masakke kurikamuga yes Allah subhanahu wa ta'ala kalege faanatta kaliyubba fawakame menu inwe baane nuwan hama egota kalege faana bayakum yehun gellumeddinu mattaka muli umme gellumeddinu mattaka jamaave kamuga yes kalege faanuge macca liyubba fawakame menu inwe baane galanta bani ufulife fatta bani eli deriyani hikife ema e visnu algon onnan jena kudes algon menna neenge kamaki qadaruga algon menna medu lief wani kinekka evves miheka neenge lief wani kinekka embe masakke kuram mejeni me lief wani kinekka engena ma masene debe suragam hunnambi ekon neenge nya denjen masakke kuram detto ema mi kankam begen dani fotuga lawhul mahfuz lief wagot algon menna onnani gada ala masakke kurum Allah subhanahu wa ta'ala miyeke hadde kama kattaka hadda fa kamaka memiheka ila subhanahu wa ta'ala magutatan waskoddeban fasih koddeban ten hama qada qadaruge wahaka dakkara hama kuriya ramdam masati malon hama hadana annani qada qadare bunima lailatul qadri mi namuge gotun algonda hama warabboda gulume wakame fa ko bato mi gulumaki mi Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala qadar liyubba tingot kanget ekkamake lawhul mahfuz liyubba fa liyubba eliyubun ebiswarka badalen na den miannani mi ahar muli aharuga kankam begen daane go mihe kameduga liyubba ei laylatul qadr bilere gela subhanahu wa ta'ala liyubba take hama yaakuga ade liyubmen ei mihaku eenaage mammage bandu terega baayiruga eneki enege rizqa eneki mi ufaabirkamuga mi hittanunis mi enege ki mi abaajveriyetto ya mi kankan liyubba libayemmeki yani mi umri enege mi hegga umruga enaya meduga baane gankan liyubba mi tingota liyubba eba mi Allah subhanahu wa ta'ala ya mi laylatul qadr bilayrekis e aharu terega kankan begen daanagun ilaah subhanahu wa ta'ala liyubba liyubbungi hame gota mi bay kankan ilaah subhanahu wa ta'ala liyubba kankama mati kurabba gota bune kanne mara misalaka mihaku mi dua koffikamuga waanama ene begen daani mihene ena dua no koffinama ene begen daani mihene mi gota besil men bayan kurabba liyubba kama ena dua kuren dua qur'ana kam vis onna lawhul mahfuz galiyuf sa ena dua koffikamuga waana ene begen daani mihene ena dua kuren dua qur'ana kam anu kuren no qur'ana mi huriya kam vis onna ne ham liyevi inni mi fe ay gota kam begen daani shada malmen program ga kanaka nimaka asati malon hama faho bahe koto mere mawda kinta qada qadaran imamaki iman kamuga rukun toge tere maram muhim rukunemi mi rukunaki ya meduga mihum shakku fedi dinum bes beru fawa mi rukun mi etisto khasa gotega Allah subhanahu wa ta'ala mi wadigamba kama qabulun nukura mihum nadima maagadu emme maagadu essabakimi mi hun me duniyamatiga dimawa musibataka kennukure hisabun fatwa hakadakka Allah subhanahu wa ta'ala wadigamba faratekka awda shakkuko mi kan mi magufaya warab mi maagadu sababe mi qada qadara imanu ma algon menge haya duniyaga haya adi akhiratuga haya baajur kurmattaka qada qadaran imamaki
waram muhimmu kame Allah subhanahu wa ta'ala huriha kame liubba fa kama ekankan ya khilafa nuwanekan qabulu kurmaki e waram muhimmu kame erum musibatuge wagutuga mi liubba fa wagwekka timanne gadi kitemme nurunu kamaga bies hinhama no johunu kama bies mikam mehem vegendanakan mi hitaggenes e hinhama johunta libigendana adi ufaawere kam wagutuges e timannage molukamakun huri timanne bi kamen non kama ay Allah subhanahu wa ta'ala qadaruga timanna takali fa wagwekkan hitaggenes Allah subhanahu wa ta'ala shukura roma ene magu fahivegendana hema mi de duniyage haya baajar kurmattaka qada qadara furihama gutuga imamu maki ay waram muhimmokam erum nujehena hayguta mistakunna barosawegen algon men uleka wargena fara mi kankamuga abdes mistakunna barosawegen mi ulem mi jehena noni kommes duniyege kommes mussadi gawmaka barosawegen em honne mi rizqu de puma fasa dinuma de mussadi kama tanabas kama mi tarqiya mi huriha etgenes de bayki em hon kaman hadage mi uleveni gina fara هم ألوان لك قضاء قدر فرهم من إيمان باك مقوانا ما هم يهون بروسا بس ربنا هم نتيجة دانا هم مي ربنا هم سمارو كان دين جه كما قلنا كوري بس بيان كوري فدي ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديث هم ألوان من أبد بس مي سيكون ليجا بحرتن جه مهم حديث شهر بڑا شکر ہے تعالی میں پروگرام دے کو අදරමෙන් මිරේගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් නිම්මාලා මකියදනි අලමෙන් මිරේ මිගෙනස්තිනි ಖುತುಬಾಯಿಂಗೆ ಸಾದವನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ අදරමෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් බෙල්ලි කමට්ට කාතිය මේ බේ ෆොන් වරබඩ ಶುಕ್ರಿಯಾ අනකාස් අන්න හෆ්තාගත දුවගරේගන් නොවැජ්ජාත් බේ ෆොන් බද්දල් කුදුම් මීදි කාලගන් වකියලාන අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ්